دم باش هوالن هجا بینرن عزیز دوستین دلال جارك دين ام بورا ندخلك كنودش برنامج مغازينا كردي هوالن هجا وكون ظانن بعربي قوتنك هي تبي اطلب العلم ولو كان في الصين قوتن صد صدي وقولوا ينولوا استان نظانن لي اف قوتن قال لكي تين عسكرن وناف ملتي مدى هاتي قوتن خوندن چه قيسي گرنگه چه قيسي مهمه شهادات اختصاص چه قيسي مهمه ایرو از یک جوان خورتامه اگز اوروبا از هاتم و شنصي متخوندنه تشي نبو من جارة كده دوا حاولان يعني مخواست از بگیم آستا که بلند تخوندنه ده مخابن از نگی اموی آستا گل کی بلند متشتکر لیز نگی اموی آستا وقت خون آمده بو متشکر مبری خدا کار ساله که دوا مبری خدا کار پشتی وی از دی سال خوندنه وگریا و هیدی ما خوگیاند او آستا استخوازم چه قیسی مهمه و چه قیسی باشه گته خودی دیپلم به خودی شهده بلکیش گل کار شهده به قیمتن راسته هنه کارم به يعني زانبون لازم خبرت وقت بيجن لي خبرتي تاني نا تناقين دركي خبرتها تهبت هر شركتك تناوظفين تجاريش تناوظفين خبرتها تاني هذا لي شهاداتها هبه تهر خبرتها تتنا بجي و جارك دواس يا وتبجربين ودماك بدن تا جبوك تبعلمه شبرقو شهاداتها هي ایرو دناف مده از کارم بیجم 6 صدی حلاق و کوافیر وکمه اجیولوم اجی ناوی 6 صدیم 40 صدی جی خوندوان کیمی 40 جی لیم قدر خوندوان ناگرن برا خورت ما بین برمجا کمپیوتر بخوینه نامتنه برا تشتكي مظن لفر بكن بريا خوندني هذا تنه چما بلاك ام فرادت فكرن ام قشت فرادت فكرن ليه وقتا قلت خوندنا اخوة سرخة باور تي فراجي قزنج بك و تي جیانک خوشی در باز که و تی دناف خلکی جیده خودی قیمتک مزن به لیگاوا تی تجیانا خوکش کر کار صالون به مطعم به صحیه به دعوت به تصویر به حياتها خوجش بروكر داوياوي تبقى جيكي تبي سكنه تنما كاره وقت بالمان دي بيجن تنما كار فايت هابك تنما كار غافك دم بافيجن جبر قوچه هاو تقيا عمركي تنما كار بشغله تشكي تتنه بريت هبن جوي خلاص من ليت خودي شهده به حطات بمرجي وزارو كيتا معاشي توستينه بينا باور حطات بمرجي وزارو كيتا معاشي توستينه شهادات نامده قلكي كيمن و ايك در الشهادات اتشيت كيجي يعني دبلوم نامده راستيجي كيمن و ايك در وا دبلوما تخوازه قاوا داويج جبوك دبلوما بقره ملت حنكي خوب هاتكن يا عمري خوكش بخوندني قدام ديته صا چاواك و دستکی بدنوا و بشجعینه ایرو گاوا یک هندسه کامپیوتر بخوینه
ez nabînim tişkî şaşe tiştekî serkeftî îro gava yek bixwaze bibe muhamî tiştekî serkeftî bibe doktor tiştekî serkeftî lê milletê me çawa dinarin milletê me nî li Ewropa bi taybet tiştek heyî navê Ausbildung dirin Ausbildung çê dikin divê me çû xwendin ne Ausbildung Ausbildung معهد مهني تتعلم مهنتك تناب خوندوان تشتكي دنه gerek ونزانبن بفرق نقابوات شي نه جبو خاطري ام ملتكي راست آوابكن ام دبيجن ام تخوازن خو بطورينن خو بيشخن zaten hedefa مجي جوان اشتغاليا و جوی مگازینه و جوی کارگم دکن گملت پیش کهوه نه تنه اشتغالیه من جبرگو اجی جوی ملتی من تنه اشتغالیه من کس پیش ناکهوه گرک دست بی که از خو پیش خم حواله ام خو پیش خم حواله منی دن خو پیش خم ملت هر یک جم خود دست بی بکن زاروک خواه فێری خوێندنێ بکن بەلکی جیلک رابە جیلێ me çêtir بەلکی rokê Kurd bigên astek bilind zanyarê me pir bibin îro zanyarê me gelekî kêmin metamê me gelekin skarman eşter navê 105 metamî bihejmêrin helaqê me jî gelekin kuafêrê me jî gelekin skarim eşter navê disit kuafêrî bêjin Kurd gelek jî ji dêrî kênin silav û rêzê min ji war hene dostin hevalin û ezîzin sewrê me jî gelekin fernanê me jî gelekin lê muhendisê me nî kompîter tune kêm ser destekî tên hejmartin muhamiyê me ser destekî tên hejmartin êk zwanas dikim li vir xwendevanê me kêm in guh bidin xwendinê tiştekî ji bo pêşerojê yî pêşeroja me gine bi van kesê zana van kesê gê mejiyê wana bûyê wek pirtûkê pêş nakevin em ti carî jî pêş nakevin em nikarin bi dil yan wek dibêjin bi atîfê em pêşkevin em ê bi zanayê pêşkevin xwendinê bi va gotina em tên dawiya xeleka xwe nî îro ez bihêvî me hûn tim di nav xêrê û nav xweşiyê de bin û ez bihêvî me hûn guh bidin xwendinê zarokê we bin hûn bin bira bin heval bin dost bin timî vê şîretê bikin ji min de dest pê bikin gel silav û rêza hûn bimînin tikê xweşiyê de